Mizorama apani nani turin Solid Waste Management Center Kolasib chu Deputy Chief Minister in ahong September thum sanghi somni pakat khan Pu Tawnluia Deputy Chief Minister chuan Mizorama pani nani turin Solid Waste Management Center Kolasib hun amanga Pu K.Lalrinliana Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister chu Khuallian Pu C.Lalmuanpuia MLA-in atroy oma Pu K.Lalthawmmawia Secretary Urban Development and Poverty Alleviation Department chuan hun akai shwaibok ani Khuallian Pu Tawnluia Deputy Chief Minister chuan Bawlhhlawh Tawihtheilo na in akentel ani angin ala khom le songbon na kalpui chu atul le thu asuya chumi tura changkai takamantur Solid Waste Management Center Kolasiba Hunthea buatse ani chu lomum ati thu asoi Bawlhhlawh songbol na hun engmo chen na chulai lok to ti puitling tura malak chunzom chu Mizoram sarkarin agngai paimo thu asoya he center ti hlotlin le zola tur chuan in tin atanga Bawlhhlawh clear kunga malak cheu apaimo thu asoi bokani Deputy Chief Minister chuan Bawlhhlawh songbol na huna Bawlhhlawh atanga leitra siam le nak tur mun omte le Tawihtheilo te suma chantir tura No Waste Private Limited tenena insiarem na thatak om le zel te chu lom ati thu asoya Hriselna tana lom Bawlhhlawh paina turpo ruaman fel ani thu soin changkai takaman ani thuai theinan phalna dil ngai omte po bozui mek ani thu atarlang ani Deputy CM chuan hun chen chu Solid Waste Management Center eizola kalpuichin aloni to angin harsatna thei sang te zirchen aloni to thu asoya Kolasiba Solid Waste Management Center chu chutiang harsatna velo tura baisei ani thu atarlang Pu Tawnluia chuan faina konga mason na theina tur ahon tak Solid Waste Management Center Kolasib chu hlohling takle changkai takaman ani theinan UD&PA thoktu te mai nilovin Kolasib khomin pui zong te inpek na apaimo thu soin Sarkar Department sanga thoktu te NGO le thlomngai phol sang te le Kolasib me pui te chu thoho puya asom hal buk ani Khual zom Pu K.Lalrinliana Supply Minister le Kolasib bial to MLA ni bok chuan Bawlhhlawh songbol na ti puitlin na haw takle lo thlin pui ngei tuma Mizoram sarkarin SEDPA sumnen changkopa hunthea buatse ani chu lom ati thu asoya UD&PA Department kalthanga Kolasib khachunga malak na sang tar langin Forland palthang tura town plan felfai taka theinan ruaman na thu asoi bok ani hun kai shwai tu Pu K.Lalthawmmawia Secretary UD&PA chuan Solid Waste Management Center Kolasib huntak chuan Kolasib khuami puite tan faina kong bungthar an kai pha ngei na turin du sakna hlana Pu H.Lianzela Director point Solid Waste Management Center Kolasib hunthea UD&PA Department malak dan tar langin hemi konga tho tu te zong chunga lom tu soina hun mangin choi moina thilpek alan bok ani Solid Waste Management Center DPR Kolasib Mizoram khopui te singa Bawlhhlawh songbona pilot project turin sanhi le sombru khan detail project report chu approve ani amun hi rent kon atanga Bairabi Road Kolasib khachung atanga KM sari velala ani azau zong chu 3.44 hectares ani kumsani le sombru atangin DPR Phase-I noya nasang tho chan ani DPR Phase-II chu sangni sompareta approve ani noin sangni sompareta atangin na chan ani UD&PA Department in Kolasib Bawlhhlawh songbol na nasatakin ma ala Kolasib khachunga in tinin Bawlhhlawh an clear chan na turin malak na sang kalpui ani Bawlhhlawh Tawihtheilo pe na turin Bawlhhlawh bom sem ani tin VC area tin tan Mihring Hriselna tana thalo domestic hazardous waste pe na turin Bawlhhlawh bom lian community dustbin dum sem chu ani bok
tin kumtin in Swachh Bharat Mission arban nuai malak na in mipuya inzirtina awareness campaign kong sang nei chen ania kumina po Bawlhhlawh clear randan tur injia na sticker chadem taksia mania hi VC tina semchu ani in tina changa Bawlhhlawh clear ran sa hi May sani somni pakata changin achangala kho mania heng clear ran sa hi solid waste management center a sombol na mun tur chewa thlen ani ang Bawlhhlawh Tawihtheilo dry waste chu waste resource management center a man nun thei chi recyclable waste detertion ani nuwa Bawlhhlawh chu baling machine manga nem muk compacted le tron chat ani nuwa refuse derived feul atana factories in aman turin no waste private limited kalthang thon chu tura ro man ani a Bawlhhlawh Tawihtheilo chu Vermi Compost Shed a sombo ani main Bawlhhlawh Tawihtheilo lo pol te then 5 phut tur ani a tin Bawlhhlawh lian tham le saru te chu stredara hersom phut tur ani a hemanu hian changpat le thasiam nan Bawlhhlawh Tawihtheilo chu man ani anga changpat le tha Vermi Compost siam chu te hi hral chu le tura ro man ani bok Bawlhhlawh Mihring Hriselna tana lom domestic hazardous waste chu Landfill Clearance nei nuwa Sanitary Landfill a mumal taka peitur ani Bawlhhlawh sombol solid waste management hi mumal taka kalpui tur hian mitin kan poimo a in tina changa Bawlhhlawh thatak clear ran hian a sombol na konga na satakin kongro asu ani